U zgradi opštine Stara Pazova održan je prijem za đake generacije iz pazovačkih osnovnih škola koji će 22. avgusta putovati na Krfu u okviru projekta Srpske pravoslavne crkve Stopama naših predaka. Ove godine iz Pazove put Grčke poći će 14 đaka. Očekivanja su velika, tako da radujem se da čekam. Čuo sam da je lepo dosta tamo i na Krfu smo, vidjet ćemo dosta spomenika iz naše istorije, iz Prvog svjetskog rata i to. Kako su istakli predstavnici Srpske pravoslavne crkve, projekat Stopama naših predaka realizuje se od 2012. godine i do danas je učešće uzelo preko 400 najtalentovanijih đaka osnovnih i srednjih škola iz čitavog regiona Srbije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I ono što oni tamo prožive zajedno pod jednim krovom u jednoj zajednici 2 nedelje je nešto što oni baštine kasnije pokušavaju da implementiraju u svom životu, u svojoj porodici. Imam do sad na desetine i desetine reakcija roditelja, rodbine, pa i same dece koje su nakon Krfa imale prelepe impresije, a i promena se videla. Tako da je nastala jedna kovanica koju mi zajednički sada kažemo da mi možda decu odvedemo na Krf, ali sa Krfa vratimo ljude. Deca iz Pazovačke opštine unazad 9 godina učestvuju u pomenutom projektu. Preko 70 dece iz ove sremske opštine je učestvovalo do danas, a kako je istakao predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, ta lokalna samouprava finansijski će podržati izgradnju kampa na Krfu. Opština Stara Pazova će uvek biti tu da podrži finansijski ovaj projekat i zaista mislimo da je to jedna lepa saradnja između lokalne samouprave i crkve i kako je Dimitri rekao između crkve i države, što u nekim godinama prethodnim nije bio slučaj. Mi smo to prepoznali kao jedan i deca kada odu, kada se vrate, vide koliko je to lepo i koliko je to značajno. I u stvari generalno Krf je bio potpuno zaboravljan i sve ono što se istoriji dešavalo gde su, kako je rekao Dimitri, naši preci otišli pa se vratili i oslobodili Srbiju i mislim da to naša deca treba da znaju i to treba da vide. Podsjetimo, projekat Stopama naših predaka koji realizuje Srpska patrijaršija je edukativna ekskurzija tokom koje su deca smeštena u kampu 14 dana. Koncept je takav da se jednog dana program odvija u kampu, a svaki drugi deca odlaze u obilazak kulturno-istorijskih spomenika i sprovode se akcije obnove i čišćenja postojećih i postavljanja novih spomen obeležja vezanih za događaje u Prvom svetskom ratu.